5 hari sedang di rumah teh. Oh. Ala di kesibukan. Betul Pak. Jom sampai. Baru itu. Awar. Oke. Ayo, ini tuh hutan isi muda mau lalu sih kalau doang. Mau lalu di sini lah. Oh itu teh. Jadi aku kan mau losan saya taruh tuh kan paha taruh mau lalu tuh sini kalang atau lihat sedulu sang. Kuleo dotong ya. Jadi mau si mau lalu tuh hutan isi muda aku saya usaha dulu. Waktu sini. Jagal hodai. Oh. Ayo kalau di sini udah buat apa nih? Iya. Ayo memang kamu udah bangun. Ai di ulo pengamasa. Jagal hodai di bayi perju. Wah, itu. Jadi maksudnya tuh di nomor pesta. Ya, perhola perju. Ju nih yuk, warga me. Itu dah. Sampai ratusan juga tembui mulo sian sakita waktu si sejawa. Oh. Alay man na tarang mo tiya bang mazu dulu sanggul. Aw gabi taring daw lagu. Arate na. Oh, mengenai hay betong lagu na sit. Na dong ay nga. Ay si Budong. Ay sa bulan dia dulu sanggul. Ay si Budong. Ayah beraktak kas dulu tuh. Aku julu udah bakal kita memastikan lagi. Alay mulo. Mulo ni sudi song nasodong do sebutul lemulo ni tarahon. Ay nabelga ade. Mungkin doon dakpola songon ay gudang roba. Ala yarong makisan yon. Yakin do Mulo yun kon hala hala luar stream. Island Stream. Itu. Alin ako sa naksuta buto takka sa haro tayo, hindi ko madya si Budong. Ay si Budong. Ala na arong go kisa. Ay isi na mabel lagu na te. Nda nga dong dopin na jelas. And Alay bagas do ni yung ba. Dalam usahin nga. Tadi mo Baik majo. Oke. Isi na manali sulong yon. Maksud itu perlu. Ano di mana na berjiburi. Oke. Beta mah, para naman siya. Oke. Patut rumah aku. Word.
Roberto Kelly. Bola masih ulo tuh nalasma. Jadi itu Kau mau main si betul. Ribet. Ilu manaburan sia-si manoloki alai bela rogam dia dahasian masih golgo itu lao maho tua eki ima ae si budongi di dolok sambul nauli isi doa Bolo malu nuko tuau bahen maai tu tanami ima ae si budongi idolok sambul nauli isi doa Kasahan nyo, Ay. tunakon. Si Buddha. Ya. Tu si mari ba purpuri mana holsoni rohanai.